Kuroria TV, lighting up your world. Gathacio mwanya jitagwo Jojo wakoma guku ni gwa Kuroria TV na ngwiraga niko gutumagwo na ndagika ino ndina Tony Young kwero atia gutia na kauru imama giko ni hindi kirega ngara guku ii andu aingi ni makondo makiuria niki weciririe kuina rwimbo rwa kimama eka uguo no music ni art yego that was just creativity that was creativity kuangalia tu venye mambo inakaa uko na tukanyambo kage gucia okay andu aingi ni makondo makikuona muno na 90k gwi collab hii gikorwo giuka digiuga sana digiuga hii ndio no imwe caption riu reke tumatigio guhange yes na ngoigwa ndu makiuga ni wendetwo muno ni ahiki muno tarikio maheaga ndingikana ahiki thengio ni kunyenda ndingikana ate matinyendete ahiki ni manyendete thengio ya mambo ndithaka miaka ingi guka ta 10 uko kana 5 wewe ogweta muini rona nda gukorwo wiha miaka 10 ri kana miaka 5 eguka ri ndreciria gukorwo hingurite studio yakwa ngahota gusupport ini era mareyukiriria matari na mbia cia kuruta nyimbo unaenda pale una record free of charge yes kwina rwimbo hihi twirigirire kuma kuri we kana kuna project hiyo inayo hena rwimbo fati kuirigirira niguo tufati na rwimbo roroka coming soon in the next 1 month I will be having a new song ugo mothi haria YouTube uinya kabato ringa subscribe you wait for the song kiuria kia mwisho hihi airetu aria mainaga mugithi no wiriragiria gwika nake collab of course kairetu getago riri shiko kamuraga niguo ni kaina rwimbo roroka niguo thengio muno mafansi maku kumeratia kiugo kia mwisho no ndemerire ni thengio na ngai amarathime tau thaici tuma show thaici show ya mathaa matano ni mwakenia muno your support is awesome ngai amurathime na thina mbere na kuongerera mihuko yanyu ni wagithie uthio githie kia mama muno ni gukigeithia nikira kigeithio ndo ngira kigeithio Jojo wa Kuroria gwethere kimwe etagwo Tony Young makiria guku ni gwa Kuroria TV thina mbere na gusubscribe na gushare na comment ngai wa moyo murathime Kuroria TV, lighting up your world.